Attorney Mahlakeng se kgothaletsa hore molao wa dipolao tsa basadi le banana o ikemele kgahlanong le polao ya motho. O bua sena a ipapisitse le dipatlisiso tsa dipolao tse supang ha basadi le banana ba bolawa ka sekgahla se hodimo ke banna hobane ba fokola ka matla. Attorney Mahlakeng o re dikahlolo tse boimahadi di tla tshabisa banna ho metsa bophelo ba basadi le banana. O buile tsena ka la bosupa la beke e fetileng a komela ditaba tsa monna ya pitlilweng dilemo tse 40 Tjhankaneng ka polao ya basadi ba babedi. Qaleka o re kahlolo eo e bobebe ka ha selemo sa Tjhankaneng e le dikgwedi tse 8. Mokokotlo wa ditaba tsa molao le puo ya Xhosa Phuthelatsong ya Modimo o itse dinaha tse tswetseng pele di se di na le tlhalohanyo ya melao ena, ka hona o dumela hore sena e ka ba tharollo ka ha dipolao tsa basadi le banana di fetohile sewa naheng ena. Hona ditabeng tsena morupedi le mofuputsi ka sekolong se seholo sa setjhaba NUL Monghadi Maloka Phamotse o tsheheditse ditaba tsena a ba a re o se a ntse a bokella dipalopalo tsa dipolao tsa basadi le banana ebile o malala a laotswe ho kenella kgabong. Tlaleho ka Mokgolwane Ramainwane.